Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper la kindro aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobokjao hambai Black cake ha khamjak nai tai kha dupuna mani ko noro saimang khana sing tabu kumulong ni khayo masalaija the recently headquarter just seen ukrogo noro numi mang khana sini his highness Maharaja Bikram Manikyan statue just tini early morning o sing information man kha o jaga je local borograph morning walk khai tongkru eba khai berai tongkru oro nai mani Boro obonu nukha je Maharaj ni mangthongo bini statue o je seng noro mui tongmani o seng bayi glaija thik obonu nukmani logi no gabangma borok sengbai communicate khaikya tai information sohoka information somani pore immediately sengor tabu visit khai nai pekya visit khai naimani pore je seng realize khaimani mote obonu nukja kha natural calamities by money asset direction no sukra kya tani the natural calamities eba no par kotor phaino obo bungo ka ke particularly eba specifically je Maharaj bang ko sengrong sab jaga simi mainani ko maya ke sanwan suko khayo kebo intentionally obono khlai kya nei jodi intentionally obono khlai tong thangke sinima ke khlai kya hamya message Chaya message di prasar bagai tamin kai over hai se Chaya Nokbar from neighboring country Bangladesh o sinukmani je jagwo Sheikh Mujibur Rahman Bangladesh ni freedom fighter borokno freedom fight khai independent kaisa Bangladesh country create khaimani pore just few couple of months kango sinta manukha aroni the citizens of borongso Sheikh Mujibur Rahman ni statue no pojonto se vandalize khai sabai lai ni demolish khaimani ro abor nukha abo hai boyer hanya abo hai nokbar hanya sip sawi jate tripura hastewo abo hai tangthu sun obono nayo but so far tabuk phano abo confirm ngi maya ko je obo ki nokbar phaimani bagi da baikha hai kebo intentionally da sabai kya investigation khlaija ki tongo je ganani Radhapur PS abo sumobono inform khlaija tai oroni incharge robe ko khamani pore borok bo investigation apply tong kesongobon koine ni musungo khapang ni takuktai bukuk song sini jobani warriors from sini kiprasa rokno jate hoihul aine na krei sing tabuk je report precise babe nongphai esa pojonto we have to wait and see mane tamoni babe obong khaisi tini blai ke kha dunuk mani bisikte sungoro phai sok pakya ani logi tongo
Zerania sub division ni AISF ni convener sini taku Oppu Deborma oba haike no nugima khana sini Jompu jola takor jola ni AISF ni convener sini taku Hakim Deborma sini bisingotai betongo taku Surujit Deborma sini Forman AISF ni no Bumulong Degree College ki Bokorata General Secretary oba haike tongo sini taku Akas oba haino hai Vice President sini AISF ni Bumulong Degree College ni sini ora tongo Aran sini ora tongo taku Oimes oba haike sini Allen tai oba haike no sini bisingo tongo taku Bapti Deborma oba White Gap ni Monday Polling Constituency ni Organizing Secretary sing oba no nai tugui tongo chai tugui tongo tai DTADC hapang bising tibo statement khanai mangkha CM visit khaika MDC visit khaika bor obono no thaka je dakti kai damage injak no dakti bro repair khaine ni bagai tai tini ni bisingo no bor obono sanamna ni bagai je construct khaika bor bai bo communicate khai tomaro aiman kha am soro je joto no kha dojo khai nasingai jate unu bundugol system ni anate kha bai anate so obono ma naine haisi যদি আবার ইন্টেনশনালি খাইয়াকাই আবো হাই বড়কো এক্সপোজ খাইনে নাংনাই হয়তো কয়েকটা পলিটিক্যাল পার্টি নি মাইলেজ নি বাগৈ কাইসে ত্রিপুরাও আনরেস্ট সৃষ্টি খাইনে নি বাগৈ